bilan e'lon qilishyapti 244. Sudi nohiyai Uchtepai shahri Toshkent oid ba parvandahoyi jinoyati ro'zi 19 avgust barrasi parvandaи jinoiy ruhoniy ma'ruf Alisher Tursunovro ki bo taxallusi Mubashir Ahmad miyoni mardum шинохта мешавад оғоз кард. Дар ин бора роҳбари хадамоти матбуоти суди олии O'zbekiston Aziz Abidov хабар дод. طبق айбнома эълон шуда ба Турсунов бар асоси 3 моддаи кодекси ҷинояти O'zbekiston иттиҳом эълон шудааст. аз ҷумла моддаи 156 қисми 2 амалҳои қасдани ки шаъну шарафи миллӣ ва қадру қимати шаҳрвандонро паст мезананд, эҳсосоти онҳоро вобаста ба эътиқоди динӣ ё бединӣ таҳқир мекунанд, бо мақсади барангехтани душманӣ, тоқатнопазирӣ ё низоъ нисбат ба гурӯҳҳои аҳолӣ аз рӯи аломатҳои миллӣ, нажодӣ, қавмӣ ё динӣ. моддаи 244.1 қисми 3 банди г истеҳсол, нигаҳдорӣ, паҳнкунӣ ё намоиши маводҳое ки бо истифода аз васоити ахбори омма ё шабакаҳои телекоммуникатсионӣ аз ҷумла интернет таҳдид ба амнияти ҷамъиятӣ ва тартиботи ҷамъиятӣ доранд. моддаи 244.3 истеҳсол, нигаҳдорӣ, ворид ё паҳнкунии ғайриқонунии маводи мазмуни динӣ. дар маҷмӯъ ба айбдоршаванда муҳлати тӯлонии маҳрумият аз озодӣ таҳдид мекунад. Aynan komil insonni tarbiyalash vositasi bo'lgan diniy ta'limni qonundan tashqari chiqarishligi juda ham bir absurd, bir-birini inkor qiladigan masalalar bo'lganligi uchun bu qonun jumladan meni juda ham bir ajablantirdi. یادآور می‌شویم که مبشر احمد مثل بسیاری از روحانیان دیگر پس از به قدرت رسیدن شوکت میرزیویف به جدیت نیت‌های پرزیدنت نو در مورد اصلاحات در کشور باور کرده سال 2017 گروهی ازان نیوز مدیا را تأسیس داد که به آن سامانه ازان.uz، رادیو آنلاینی ازان FM و تلویزیونی اینترنتی ازان تیوی داخل می‌شدند. سامانه ازان.uz یکی از رسانه‌های پیشبر دینی و معرفتی در ازبکستان به شمار می‌رفت. Diniy ta'limotlarni bilishlikka ehtiyoj juda kuchli bo'lganligi uchun diniy ma'rifatni tarqatishni, diniy jaholatga barham berishga o'z hissamizni qo'shishlikni maqsad qilganmiz. سال 2021 مبشر احمد از فشار کمیته کارهای دینی ازبکستان با سیاست تحریریت پورتال خبر داده بود که خود کمیته آن زمان رسما آن را رد کرده بود. بعداً کارمندان از آن.uz برای نشر مواد دینی جریمه شدند که با اندیشه دادگاه می توانستند به مناسبت‌های خارجی ازبکستان ضرر رسانند. O'sha islamofobiyaning bitta ta'siri jamiyatda bu narsa unaqangi, ya'ni diniy ta'lim bo'lishi kerak degan fikr ham uncha yaxshi qabul qilingani yo'q. Chunki qo'rqitib bo'lingan. Hujralar, ularga vahimali musiqalar bilan ularni yomonlashlik, boshqa shunga o'xshagan narsalar bilan demak jamiyatni qo'rqitib bo'linganki, bu ham o'sha islamofobiyani bir ko'rinishi. پس از آن که پورتال ماه آگوست سال 2023 فعالیت خود را قطع کرد، مبشر احمد به ترکیه می رود و آن کشور را مثل بسیاری از روحانیان جای امن برای ادامه فعالیت خود می داند. در ماه نوامبر همان سال او پورتال نوی ازان گلوبال را راه اندازی کرد. اما آخر دکبر همان سال مقامات امنیتی ترکیه او را بازداشت نموده به مرکز دپورتاسیونی بردند که بعد چند ماه او از آنجا آزاد شد. نهایت ماه فوریه سال جاری مقامات امنیتی ازبکستان از باز شدن پرونده جنایی نسبت به تورسونوف با اتهام تأسیس، راهبری و اشتراک در تشکیلات‌های دینی اکستریمیستی، جدایی خواهی، بنیادگرایی یا دیگر تشکیلات‌های ممنوع خبر دادند. در ماه می او را خدمات مخصوص ترکیه باز دستگیر کرده در مدت کوتاه به ازبکستان استرداد کردند. hozir agarda kimda kim jim turadigan bo'lsa, ertaga sizlarga ham navbat keladi. Men bir musulmon inson sifatida qo'limdan kela oladiganini, maksimum qila oladiganimni hozir mana video orqali bildiryapman. Meni qila oladiganim shu. Har kim meni qo'limdan nima keladi, men nima